Niko! Niko, jesi ti skonto kak ti ovak svaki dan sam tu sjediš i piješ to nešto što misliš da je alkohol, zapravo je sok, onak depresijan si što ne možemo ići na skijanje? Da, jako besvjestan sam toga. E pa vam rješenje svih tvojih problema, tako je, na nagradnoj sam igri osvojio putovanje na skijanje. Čekaj malo. Onda idemo na skijanje. Pa na to sam upravo i rekao! Čekaj, gdje smo mi uopće na skijanju? Po Šladmingu. Jakobe, u Šladmingu, ti znaš... Pa da, naravno, tam gdje smo prošli put bili oteti. Jakobe, ja to dobro znam. Čekaj, prije što ništa prisreš ovako, ja nisam ponao istu pogrešku. Tako je, nisam uzeo kuću u centru, gdje nam je sve blizu od bolnice, do svega što nam treba, ne. Sad sam uzeo samoletničku kućicu na 750 metara nadmorske visine gdje u radijusu od 2 km nema žive duše. Locirani smo pored groblja. Jakobe, što ću da napraviti sad? Šta ćeš Niko napraviti? Sad ću odspavat. Sutra ujutro idemo u Osijek, a briga me što će biti s tobom. Dobro, ali imamo ovaj jedan bračni krevet, tako onako, tu nije srano spavajte. Ti se igra da ti kući tenis. Dobro, nisi se širo zimske otmice. Bog te, ja sam seksi zvijer. What the fuck? Jakobe, upravo sam vidio! Da, nekog čudnog lika u laboratorijskoj kuti. Gledam ga već 20 minuta tu, Ani. Daj da vidim. Gdje gleda tamo? Ne znam šta ja radim sad s njim. Da, to je on. Jakobe. Nazvat ćemo policiju. Dobro, to bi bilo baš pametno, da. Gdje sam ostavio mobitel, majko? Jakobe! Gdje su nam mobiteli? A valjda u kuhinji. A u kuhinju ti nabijam. Jakobe, koji vrak? Znači je nestalo struje? Niko nekaj provalio u kuću. Molim! Čekaj, Jakobe, brzo, idemo u neku prostoriju, brzo! Udario sam se u glavu. Ajde, kretenčino, jedna, brzo! Okej, zaključio sam vrata. Jakobe, kak ti je glava? Bolje. Ok, Jakobe, slušaj, ovako je stanje. On je liko kuti nam je provalio u apartman i... Evo, dolazi bliže. Slušaj me sada, koliko god ovo ne bih htio reći, moramo što brže doći do kuhinje. Imamo više šanse ako se razdvojimo, dobro? Dobro, Jakobe, ne seri. Ko prvi dođe do kuhinje, ovo... Žao mi, možda ovo zadnji put da te vidim, dobro? Ajde, brzo idemo, nemoj me sad srat! Sad, gdje je ta dnevna soba? Šta? Imam mobitel cijelo vrijeme. Čekaj. I Niko ima mobitel. Koji vrag sad? Fuck! Koji frak se to događa? Jakobe, malo si se udario glavu. Slušaj, znači ovako... Ne razdvojamo se! Zašto bi se razdvojili? Pa ajde idemo u kuhinju. To sam si rekao da ćemo... Jakobe, tamo su nam mobitel u kuhinji, moramo ići tamo što prije, dobro? Evo kuhinja. Ok, Jakobe, znači sad moramo naći mobitela.
Pa dobro, to neće biti teško, Niko. Molim. Ajde brzo uzmi. Brzo moram nazvat policiju. Ajde zovi policiju, brzo. Zovem. Ja nemam signala. Ajde zovi! Niko. Koji? Jakobe? Niko! Stvarno moram nazvat policiju.